Ay, di magapay lalaki ngayon nga nalugmod na bang na saan naligay, babae na naligay. Santo ni Ambrose. Potato. Santo ni Dilma. Santo ada di. I will take that because here is very so yes. Dan jika nak dito sa Drop. So it's di ba ano nagamtaw? Actually, one person want to go home, but she's waiting. Pusang. Pusang. Hmm. The monkey. Oh, see? This one, actually my mother ordered this one. So, I can use now. It's very Kanya tilutong ako na. plus mayonnaise and ketchup. Like tansang. No! I will take me. Ay! Ako ko na Tapos, ay, utang mo. Dama na siya. Ka, nagdakutang mo. Taga-abag. Bagas na. Bagas ni Kukwam. Bagas ni Mariana. Okay, once you got. Hey. What's that? Salt. Asin. Ba't mo binibigyan ng asin? Para magkalasa. Alam mo. Heart lang. Yan ang minix. Ano yung Rams fries. Ay, no. Sayang. Mas madabay pa naman kasi yung isa eh. Okay, nagyan ulit ng asin. Ito, yan. Kasi ano nga, paano yung sauce? Diyan mo, awan ti kailangan mo, kailangan. Mas malaki. Mas malaki yan, te. Minix ulit. Yan. Bupoman. Bupoman. Ay, pasa. Yan. French fries ulit. French fries ulit. So, yan. Luto na ang french fries na Mayonnaise. Okay, ladies choice. ito yung mayonnaise siguro. Yan, tapos, ladies choice yan. Ano yan, kape? Real made. Ito, ketchup. We'll just mix together. Lagi na sa Haluin mo yung red at puti. Ano ko? Pink. Red. Hindi kung asam-asam. Ano makita? Nagado dati nga pagsama na. Chika lang galong mong video. O yan.
The red. Agkakwa dito na ni Kuya Jimmy. Picture mo muna. Ay, picture mo muna. O yan, so naluto na ang una. Para mamupay ano ko sa tita. You taste it? Gay, pibigyo lang. Pinito mo dyan, Ridan? Ano? Ay, videographer. Ang aking Para mang... camera woman. Nay! Ramanan pa yung mambatet. Sikan ara manam no napgad. Uri ka. Wait da, pakitang. With the... Juice. Okay. It's eating time. Kana ka. Uncle Nay. Namdama. Dekat. I'll give you some plates. Para ka na sa. Make everything. You fried everything. Ikaw. Mura. Mm. You eat. This one I'll give you this one. Okay. Mm. Tinapad dyan. Hmm. You take. Karoon din sa likas sa taon. Apapun niya. Pagtutuntungan ka ng dyan. Kaya naglugan tayo gamin ko na naman. Pagtutuntiman? Mm. 5 datang sa. Mm. Telling me? Kay Limay? Ika ni ang. Okay.